Dobar dan, jel me čujete dobro? Dakle, sad dolazimo, mislim, iskreno to je zadnje predavanje ove 3 dana i iskreno to je uvijek meni najdraže predavanje zato što sad možemo zapravo govoriti između autisti sa autistima i zapravo pozdravljam isto udruge autisti s kojim već surađujem nekoliko godinama i vidim da ima vas jako puno. To je inače za sve bilo je jako puno prijave, većina su bili dakle ono kao u dvorani 70 i online puno više, a vidio sam autisti koji nas slušaju, vidim da je dvorana manje popunjena kad su autisti, zato što mislim nije lako doći do tu. Dakle, za svi vas autisti koji su došli, svaka čast, hvala, pokušavat ću biti na razini i da pričamo malo o autizmu u sebi i zapravo je to kraj kad idemo u ekspertizu, sve ljudi koji sve više i više znaju o autizmu, pa sad mislim da je to ne možete vi bolje, ne može niko bolje znati nego vi što proživljavate i na koji način se morate non stop prilagođavati neurotipičnom svijetu. Dakle, znam da sigurno vam nije bilo lako doći sa bus ili tramve ovdje i zato hvala vam puno. Ja ću pričati malo o autizmu u sebi ili ti zapravo cilj ove predavanje je vidjeti zašto psihoterapija ipak kad zbilja može pomoći i na koji način zapravo si možemo pomoći kad vidimo, kad ustanovimo da smo u spektru i kad vidimo da zapravo cijeli život smo maskirali i onda si pitamo malo ko je moj identitet, s obzirom da kad sam vani imam masku, kad sam kod sebe doma sam sebe, onda ko sam ja. Dakle, jako puno autisti mi kažu ok, dakle ja vani imam svoju masku, kamuflažu i zapravo sam saznao da sam autist i svi su mi rekli dobro, ne možeš ti biti autist, mislim ono, gledaš u oči, sve to. I zapravo ne mogu im reći da pa da, zato što cijelo vrijeme maskiram da bi se prilagodio vama, a zapravo jednom kad dobijemo dijagnozu, većina autisti mi kažu, svi moji prijatelji ili poznanici mi kažu od kad imaš dijagnozu zapravo si čudni malo. A nije da ste čudni, nego manje se maskira jedno kad imate dijagnozu. Pa da vidimo, meni će biti cilj, vidim da ima jako puno pitanja isto od obitelji, dakle ono predavanje ću pokušavati kraće, mada loš sam s tim, ali da znate da poslije ću isto uzeti vremena odgovoriti na sve ove pitanje online koje su se malo nagomilale. Dakle, idemo početi autizam u sebi. To je jedino predavanje gdje ću reći ono plan predavanja, ispričavam se za prijašnje predavanje, ali za vas definitivno mi je važno da znate o čemu ću pričat, a da ne pričam da autisti trebaju predvidljivost i onda ne stavljam plan predavanje. Dakle, prvo će biti uvod jedan mali, koncept neurodiverzitet ili koncept neuroraznolikost. O tome ću pričati, problem dvostruke empatije isto, zato što tek sad se počne pričati o njemu, a mislim da je jedan od najvažnijih pojam. Dijagnostika autizma, pogotovo kad kreće od samog osobe koji ide tražiti dijagnozu, samo dijagnostika autizam. Dakle, ja sam još uvijek u minoritet, ali ja sam među psihijatri koji zapravo je jako sretan kad mi neko dolazi i kaže ja sam se prepoznao u autizmu. To će i meni olakšati posao, a i njemu olakšati konzultaciju. Autistična sam osoba, šta sad? Kako psihoterapija ipak mi može pomoći i mali sažetak. Dakle, prvo, jedan od koncepta koji po meni je izuzetno bitan i koji se tek sad počeo
pojavljivati je koncept neurodiversity. Dakle, koncept je bio uveden od strane jedne Judith Singer. Judith Singer, to je jedna antropologica zapravo koja je sama autistica i uvela je taj koncept. Zapravo prvi koji su se počeli su autisti koji su sami napravili jedan zajednički online forum za autizam i to se zvalo Independent Living on the Autismic Spectrum. U tom forumu se zapravo počelo pričati o tome da je neurodiverzitet među ljudima i da se treba to isto poštivati, a zapravo onda Judith Singer je to konceptualizirala. I ako niste čitali knjigu Neurotribes od Steve Silberman, svakako je preporučujem zato što će vam malo objasniti koncept i kako se promijenio pogled na autizam ili kako zapravo mi sad inzistiramo, i to je sigurno jedan cilj od ove edukacije, da i u Hrvatsku se malo počne promijeniti pogled na autizam i na autističke osobe, s tim da postoji neurodiverzitet kao što postoji biodiverzitet, ima različiti neurotipa i ima različite potrebe, a autisti imaju neke potrebe, ali isto tako jako puno doprinose društvu, a društvo do sada baš i ne doprinosi njima. Dakle, jedan od cilj je da se samo društvo počne malo više prilagoditi autističkim osobama. Vidite da taj koncept, kad ga upisujemo u PubMed i gledamo koliko se publicira o neurodiverzitet, vidimo da je počeo, zapravo tu nije bilo baš puno, ali tek od 2020. se počelo zbilja istraživati i vidimo da zbilja od tada počne biti sve više i više prisutan u znanstvenu literaturu. Dakle, kao što sam u prijašnjim predavanjima objasnio, problem dvostruke empatije opisuje obostranu poteškoću razumijevanja između autističnih i neautističnih osoba. Svatko drugačije doživljava, izražava i tumači emocije i namjere onog drugog. To nije manjak empatije ili manjak socijalnih interakcija kod autističke osoba, nego uzajamnu razliku u komunikaciju. I zapravo izuzetno je bitan taj koncept zato što do tada se bilo vidjelo i tražilo kao medicinski model, to jest zapravo autističke osobe imaju deficit, a zapravo je uzajamni deficit u komunikaciji i zapravo je to što dovodi najviše do problema za autističke osobe. To je i dokazano. Dakle, svi znate za igru Pokvareni telefon, pa oni su išli istraživati i to je jedan rad od Catherine Crompton, gdje zapravo pokaže da napravili su test pokvarenog telefona, stavili su 10 ljudi, neki su bili autisti, neki su bili neurotipični i zapravo 4-5 rečenice i onda idu uspoređivati koliko je prva rečenica koju je izgovorio osoba sa pismom A, sa slovom A, i dalje on će reći 4-5 rečenice toj osobi B, koji će reći, pokušavat će reći iste rečenice osobi C, koji će pokušavati reći iste rečenice osobi D i tako dalje. I na kraju osobe idemo vidjeti koliko sliči zapravo ove 4 rečenice koje za njih izgovara i ove koje on prvi izgovara. I vidimo kad su ljudi pomiješani, dakle neurotipičnih i autističke osoba, pa zapravo imamo problem u komunikaciji. Kad su samo neurotipični, zapravo nema pretjerano problem, a najmanje problema u komunikaciji je kad su samo autističke osobe, najbolje su zapravo prenijeli prvu poruku od osobe A do osobe H. Dakle, nije baš problem samo u autisti koji imaju manjak razumijevanje, nego je bogme isto problem u neurotipičnim ljudima i to je jedan dokaz tog problema dvostruke empatije. Isto za vas koji ste u spektru, ići kod doktora možemo se slagati da je to često noćna mora.
Zato što prvo da bi došli do bolnice morate uzeti bus ili tramve, dođete u bolnicu, to već ste u stresu dan ili dva prije, stres se penje, anksiozni ste, jako, sljedeći dan idete u bolnici, već uzimate tramve, vi ste potrošili polovici energiju tog dana i onda dođete ispred zdravstvenog radnika, ispred doktora, koji vam pita, ok, koji su vaši problemi i vi zapravo ste u stresu, ne znate pretjerano što odgovoriti, zato što pitanje koji su vaši problemi je totalno općenito pitanje, nije precizno i onda često se izgubite i što se dešava, nažalost, je da većinom autističke osobe onda izbjegava ići po bolnicama, zato što kažu zapravo potrošim cijelu energiju, budem u stresu cijeli dana, dolazim pred doktorom, ne znam mu reći koji su moji problemi, on me gleda kao da sam čudak, uopće me ne gleda i daje mi neki lijek ili ne znam šta i nije mi bolje, da pače meni je gore. Dakle, što ću raditi? Izbjegavat ću ići kod doktora i zapravo to može biti dugoročno jako opasno. Dakle, neki savjeti, ako idete kod liječnika, prije nego što idete, morate napisati svi vaše probleme, sve vaše brige i dati to liječniku. Puno će vam biti lakše ako prije pripremite pismena pitanja vašem liječniku, da prije možete moći pitati zapravo ono što vas zbilja zanima, a ne da sad u jednom dosta teškom socijalnim kontekstu morate se sjetiti sve što zapravo bi htjeli reći. Ako idete kod liječnik da se savjetujete oko nečega, iskreno vam preporučujem, napišite to prije nego što idete tamo, zato što to što se izbjegava zapravo zdravstveni sustav dovodi da zbilja smanjenje kvaliteta pa i dužina života i tako, nažalost, autisti imaju 10 do 15 godina manji životni vijek. A jedan od važnijih razloga za to je izbjegavanje zapravo zdravstvenih sustava, zato što je izuzetno stresno. Isto tako sa doktorima se javlja još jedan problem u empatiji, takozvani problem trostruke empatije, zato što doktor nije autist, dakle imate taj problem dvostruke empatije, je doktor zdravstveni radnik, a vi niste, i onda imate dvije barijere u komunikaciju i taj problem trostruke empatije može zbilja objasniti kako na svaki korak zapravo zdravstvenog sustava postoji barijere koje će zapravo otežavati život autističkih osoba. Mi smo stvorili u jedan od mojih tima, imam 4 tima, ali jedan od mojih tima koji vodim, na koji zbilja sam ponosan, je tim koji se zove DAC-TSA ili dispozitiv d'accueil-TSA. To je zapravo tim koji, ako ste autist, zovete nas, tim dolazi kod vas doma, objašnjava vam ako želite pregled ili ako vam je preporučen pregled, objašnjava vam korak po korak što znači taj pregled, što se traži, kako će se on odvijati. Dogovori se termin, vi dođete, zapravo nema drugih ljudi, znam da počne postojati to na Rebro, ali zapravo ne idete u onu aktivnu ko drugi neurotipični, nego pokušava se napraviti kad ima što manje ljudi i pokušava se sve to anticipirati, predviđati da vam bude što lakše. Taj tim zapravo ima među najviše pohvale zato što zapravo to zbilja njima jako puno pomaže. Pogotovo kad moraju snimiti EEG ili kad moraju snimiti EKG ili kad moraju vaditi krv. To je sad novi model koji zbilja mislim da je izuzetno važan. Prije je bio medicinski model koji zapravo rekao da je problem u autističnu osobu. To znači ima deficit ovdje, deficit ovdje, deficit ovdje. A zapravo se počne vidjeti socijalni model koji kaže da zapravo većina preograde, većina barijere koje se nalazi na putu za dobro zdravlje autističke osobe
stvara društvo. Zato što društvo je dosta validističko, da to znači ono ableist, to znači da je zapravo društvo stvoreno za neurotipične i vi kao autist morate non stop se prilagođavati neurotipičnom svijetu. Ovo zajedničko je da autističke osobe mogu imati hendikap i da autističke osobe su hendikapirane osobe. Međutim, nije razlog isti. U medicinski model zapravo se stavlja problem sa autističke osobe, dakle ona ima zapravo problemi deficiti, zato i oni vide autizam kao hendikap ili kao tragedija, fokusiraju se na deficite i zapravo oni kažu, dakle, nema to blage veze s nama, nego evo, to su osobe koje naravno njima je teže zato što su autisti. Socijalni model kaže da je problem zapravo u ableističko društvo i da zapravo vide autističke hendikap kao socijalni konstrukt. Dakle, socijalni konstrukt, nisam hendikapiran zato što sam autist, nego sam hendikapiran zato što cijeli svijet je zapravo stvoren za neurotipične, a moram se adaptirati non stop. I zapravo bitno je, ono što radimo je da pokušavamo maknuti barijere. Ovaj tim, dakle, sad na primjer je jedan pokušaj da maknemo jednu barijeru i ta barijera je važna zato što to je barijera za zdravstveni sustav. Ako mi u zdravstvu ne možemo maknuti te barijere, to znači da ne možemo raditi zapravo ono po čemu smo se formirali. Kao što sam prije rekao, postoji malo po malo neki koraci koji nam daju nadu. Ja sam imao čast biti u skupinu koja je prevela zapravo neurorazvojni poremećaj i u novi DSM, koja je Biblija za psihijatre i za dječje psihijatre. Mi smo preveli to na francuskom i kad prevedete to, onda vam šalju staru verziju i u boji stavljaju ono što se mijenja, a ovdje u novi DSM-5 tekst revist koji je izašao 2022. imamo 2 nove riječi, to znači da kad se opisuju neurorazvojni poremećaji, se opisuju kao razvojni deficit ili razlike. Ponavlja se the range of developmental deficit or differences. Dakle, malo po malo ima neki napredak, to su mikrokoraci, ali ti mikrokoraci su dobrodošli. Što je autizam klinički? Dakle, to sam ponovio dosta puta ovih 3 dana. Kliničke karakteristike su s jedne strane interpersonalne, s druge strane personalne i zapravo moraju biti prisutne od djetinjstva, childhood, moraju imati impakt na svakodnevni život, inače ste autist, ali nemate poremećaj autističkog spektra i nisu objašnjene sa intelektualnom deficijencijom. Ovaj interpersonalni oblik, dio autizam, se zove je A kao autistička komunikacija. Najčešće imate problemi verbalni, to znači teže je kužiti implicitno. Dakle, ako vam neko govori ovak pitanje kao recite mi koji su vaši problemi, pa teško je odgovoriti, zato što reci koji problemi, gdje, budi precizan, budi konkretan. Međutim, bilo učitelji, bilo doktori, pa bilo i psihijatri često koriste non stop implicitno i neke ovakva pitanje tipa kako vam je? Što je najgore pitanje koje možete postaviti autističkom osobi, kako vam je, pa u kojem smislu. Dakle, treba teže malo razumjeti implicitno i to zna biti zbilja problem. Neverbalno, kao što sam rekao, jako puno autističke djece, nekim adolescenti mi kažu, ok, mogu te gledati u oči, ali će mi stvarati takav pritisak da zapravo neću moći te slušati i zato bolje mi je da te ne gledam u oči dok mi pričaš. Isto, ako imate problemi verbalno i neverbalno, imate problemi u relacije, zapravo sva 3 kriteriji moraju biti zapravo prisutni da bi se došlo do dijagnoze, a što se tiče personalni dio, ponašanje, dakle B kao behavior, najčešće je onome što smo pričali stimming,
To je način na koji se zapravo regulira i način na koji se hendla jake emocije. Sameness, to je ne volite kad je program, kad se program mijenja i kad je nešto nenajavljeno, to je uvijek ono teže za probavljati. Senzoričke smetnje koje znaju biti jako invalidirajuća, o tome ćemo isto. Specijalni interesi, to najčešće znači da nešto vas jako zanima i jako ste strastveno zapravo zainteresirani za neki topik. Dakle, i zato često kad govorim zapravo, kad mi pričamo kao restraint, dakle, repetitivna i restriktivna ponašanje, znanost je restriktivno i repetitivno ponašanje. Da zapravo autističko dijete kad se rodi više manje ima mozak znanstvenik. On hoće vidjeti, eksperimentirati i ponavljati radnje zato što na taj način on ide istraživati svijet. I većina jakih, najboljih zapravo znanstvenika se vidi da su u spektru i to od najvećih izumitelja do većino zapravo Nobelovih nagrada. Međutim, pogotovo ako ste odrasla osoba, imate dosta prepreke za dobivanje dijagnoza. A to su medikalizacija i stigma, financijski i vremenski troškovi, duge liste čekanja, popratna stanja koje zapravo si pitate da li je više to, da sam zapravo samo anksiozan ili da li je to depresija. I često onda kad dolazite kod psihijatra, on će vam reći da ste u depresiji, a zapravo ste u burnout autistički. Nedovoljno je prepoznate skupine i problemi sa osiguranjem. Ali otprilike zna biti zbilja labirint da se dobije dijagnozu. Dakle, kak zapravo kod odraslih osoba, kako ide malo ta dinamika, počinje sa jedan osjećaj različitosti, ne mora biti. Zapravo većina ljudi odraslih autističkih osoba koja znam, zapravo prije otkriće nije bio osjećaj različitost, nego prije otkriće je bilo zapravo dijagnoza vašeg djeteta gdje se uspostavilo da imate autističko dijete. I s obzirom da je to genetski jako povezano, onda ste si počeli vidjeti, pogotovo kad vam je dječji psihijatar postavljao pitanje oko toga kako je bila razvojna anamneza, na mnogim pitanjima ste si rekli, pa to sam ja radio. I zapravo malo po malo ljudi se počnu pitati, pa čekaj, pa to, jel to znači da? I uglavnom ima jedan osjećaj različitost, osoba osjeća da je drugačije, ali ne zna zašto. Često je prisutan osjećaj usamljenost, neshvaćenost i nepovezanost. Uočava vlastite izazove koje drugi nemaju, na primjer s komunikacijom, rutinama i senzorikom. Zato ja volim dijagnosticirati prije pubertet, zato što u pubertet kad počnu biti relacije sa drugima jako važno, a zapravo adolescent nema dijagnozu, redovito zapravo misli da ima problemi s komunikacije zato što je lošiji od drugih. Dakle, najčešće što kasnije dijagnosticirate autizam, to je devalorizacija jača. Način na koji se sprečava devalorizacija je rana dijagnoza i pogotovo i rana psihoedukacija. Problemi s mentalnim zdravljem počnu biti jako invalidirajući, kao što je vidite da anksioznost, da ste jako anksiozni, depresija zato što cijeli život se devalorizirate i mislite da ste lošiji od drugih i pogrešno se pripisuje karakter ili traumi. Počnete, pogotovo ako vaše dijete je dijagnosticirano, počnete tražiti odgovor, pretvarate se u detektive, počnete uviđati ponavljajuće obraze svoje teškoće, počnete osjećati nesklad između sebe i očekivanja društva, počnete istraživati, čitati članke, gledati video, naiđete na autizam kao mogućnost. Prvi klik, opis autizma zvuči poznato. To može biti klik na kompjuter, kao što može biti zapravo klik dok pričate sa dječji psihijatar vezano za vaše dijete.
online testove, povezujete točke i nalazi smislena objašnjenja. Zapravo počnete se prepoznat bilo u memovima, bilo u opisu zapravo autističkih osoba. Hvala Bogu, sad su se community autističkih osoba počele organizirati. Dakle, počnete se sve više i više prepoznat u zapravo neke svakodnevne priče koje autisti ili neurodivergentni ljudi počnu zapravo pričat i na internet i na televiziju i počnete sebe zapravo prepoznati. Samo prepoznavanje i otkrivanje autističkog identiteta zna biti jako emocionalni trenutak. Dakle, kombinacija je uzbuđenja i strah, to je prvo jesam li stvarno autističan, počinje prihvaćati objašnjenje koji donosi olakšanje, ali u isto vremenu si kažem da li sam zbilja autističan ili zapravo je nešto drugo. Dakle, uvijek je ta zapravo ide gore dolje i često jedan mi je opisao tako dobro, kaže prije nego što sam imao dijagnozu sam bio previše čudan da bi bio normalan. A kad sam dobio dijagnozu sam bio previše normalan da budem autist. Dakle, ne znam što sam. Jer sam ja previše čudan ili previše normalan, ovisi u kojem kutu gledanje. Ne? Ali zna izazvat kombinacija uzbuđenja i strah i zna izazvat zbilja poteškoće. Jednom kad ste sigurni ili bilo da dobijete dijagnozu ili da dobije samo dijagnozu, onda to je to, vi ste neurodivergent, vi ste autist i tu zapravo po meni treba početi jaka psihoedukacija i jako prihvaćanje sebe. Zato što, iako niste svjesni, ako ste u autističkim spektrom, možete biti sigurni da cijeli život ste se prvo osjećali drugačije i najčešće ste se devalorizirali. Vidjeli ste da drugi vršnjaci, pogotovo u pubertet, lako komuniciraju međusobnom, vama je teže ući u komunikaciju i to niste vi, nije vaš temperament, nego vaš mozak ima gadan refleks da počne proizvesti zapravo misli koji kažu ti si lošiji od drugih, ti zapravo si govno. Dakle, zbilja često vidimo autistih sa razinom samopouzdanje nikakva. Dakle, što raditi jednom kad ste ustanovili da ste u spektru? Ovdje su neke male strategije, naravno, individualno i uz zapravo dobrih stručnjaka vi isto možete izgraditi zapravo strategije kako bolje zapravo hendlat život u neurotipičnom svijetu. Isto tako koristim mnemotehničko što se tiče kako prilagoditi, imati povjerenje, predvidljivost, paziti na potrebe svoje i paziti na popratna stanja. Cilj svakako svake ajmo reći, avanture ili maraton između dobijem dijagnozu i prihvaćam sebe kao to identitet, to su zapravo glavni ciljevi psihoterapije kad je dobro napravljena. Dakle, kao što sam rekao, u medicinski model autizam svi kriteriji koji vam prikažem kao A, B, C, D, E, ako ih čitate kao što ih piše DSM-5, uvijek će pisati abnormalno socijalni deficit u inzistiranje i psihorigidnost i restriktivno i repetitivno ponašanje. Ako malo promijenimo samo kut gledanje, svaki od tih kriterija se može opisati na jedan totalno drugačiji način. Umjesto da se kaže da je abnormalni deficit socijalne interakcije, pa da, često kad ste autisti imate tendenciju strastveno govoriti o stvari koje vas zanimaju. Ne vidim čemu je tu loša stvar. Drugo, deficit u neverbalnu komunikaciju može se opisati kao razlika u neverbalnu komunikaciju, uključujući steaming i pokreti steaminga da se hendlaju jake emocije. Ne vidim u čemu je tu loša stvar. Isto deficit u razvijanju relacije s drugima, pa zapravo se može opisati da zbog razlike u komunikaciju neurodivergentni ljudi imaju tendenciju biti maltretirani od strane neurotipičnih ljudi.
Kad mi roditelji kažu pa aki autist, jer će on imati prijatelj, kažem da, ali svaki prijatelj, pravi prijatelj koji će imati, vidit ćete da je isto malo čudan u komunikaciju i postoje velike šanse da najbolji prijatelj bude također u spektru, zato što se dokazalo da autisti razviju super prijateljstvo međusobnom, to stvara super roditelji koji će paziti na senzoriku, koji će paziti na rituali, što pomaže svakom djetetu, a ne samo autističkom djetetu, koji će zbilja paziti, koji će biti brižni roditelji. Dakle, da, najčešće komunikacija i prijateljstvo budu preljepa prijateljstvo, ali to sa isto neuroatipičnim ljudima. Dakle, svaki pravi prijatelj vaše djece ili vaš, vidit ćete da isto ima neke posebnosti u komunikaciji. I naravno, zapravo, koji je način da se radi na povjerenju u sebi? Pa 70 godina Thompson i jedan drugi psiholog zapravo dokazali da kad radite na vaše jake strane, zapravo puno bolje zapravo bildate povjerenje u sebi nego kad radite na stvari gdje imate poteškoće, što je normalno. Dakle, svaki autist ima svoje snage i svoje slabosti. Za slabosti ima pravo pomoć i dakle ide kod logoped, radni terapeut i tako dalje, ali ja preporučujem najviše rad na jake strane. A ima puno jakih strana, zato što bez autizma zbilja bi se svi jako puno socijalizirali, ali ispred njene pećine. To doslovno od struje do kompjutera, do većina zapravo izuma, na primjer Newton, ne znači da su svi genijalci, ne, treba se isto paziti pozitivnih stereotipa. Neki meni su rekli da nisam autist zato što nisam dobar u matematici. Ne, dakle ima pozitivne stereotipe i negativne, treba se paziti jednog i drugog. Međutim, ima neke snage koje zbilja kad ste u spektru imate, a neurotipični nemaju. Ono najvažnije je da poznavati sebe, dakle poznajete sebe, to je isti slajd kao edukacija, zato što ponovo ponavljam, ako zbilja želite sebe bolje poznavati, bolje da čitate od strane autističkih pisaca, autističkih terapeuta i autističkih zapravo blogera. Ja preporučujem obavezno za žene Authentically Emily, ne samo za žene, nego za sve, i za nebinarne, i za žene, i za muškarce, ali isto tako preporučujem Authenticate Chris, to je super video, zapravo na YouTube ga imate, gdje on objašnjava, on ima oba dva imaju i autizam i ADHD i zapravo objašnjavaju jako dobro, objašnjavaju kako su oni zapravo sebi stvorili rutine i tako dalje, i zbilja kad oni objašnjavaju, puno se bolje shvaća. Preporučujem embraceautism.com, zato što to je Ultimate Autism resurs, isto za ADHD, isto gledate sve snage zapravo, i zbilja preporučujem literatura koja je napravljena od strane neurodivergentnih osoba, pogotovo Temple Grandin, sve njezine knjige su remek djela. Sad, što sam isto pričao jučer u autizam u psihoterapijski seanse. Dakle, u Švicarsku kad završite psihijatriju, morate isto završiti psihoterapiju. Dakle, ne možete biti psihijatar, a da niste psihoterapeut. Ja sam izabrao kognitivno-behavioralna terapija i zato sam sad kognitivno-behavioralni psihoterapeut. U kognitivno-behavioralna terapija mi zapravo imamo naš model s kojim radimo. Mi vidimo jednu situaciju i zajedno sa pacijentom idemo gledati koje su mu misle bili, koje su mu emocije bile, koje su bili zapravo fiziološki konsekvence na tijelo, što je osjećao u tijelo i koje je bilo zapravo posljedica u njihovom ponašanju. Dakle, na primjer, ako dolazi mi pacijent reći imam fobiju psa, super, ima fobiju psa,
I onda radimo na tome. Ok, onda idemo, ok, koje su vaše misle kad vide psa? Onda misli, pas će skakat na mene, ili pas će me ugrist, ili počet će trčat prema mene, ili vidit će da se bojim, pa će me onda baš zato ići napast. To su misli koji su anksiogene jako. Koje su vaše emocije u tim trenucima? Pa strah i panika, ne? Bojim se psa, meni je strah, ne? Što osjećate u tijelo? Pa osjećam da mi srce kuca, da počnem disat brže, imam bol, kao kuglu u želucu, dlanovi mi se znoje, ok. I koje je onda zapravo posljedica u vašem ponašanju? Pa čim vidim psa, onda bježim. Ok, to je naš model i mi počnemo raditi s tim u psihoterapijskih seancama i idemo svake od tih stvari mi gledati malo po malo da vidimo kako možemo to restrukturirati. Sad, kod autističke osobe koja ima problem u interocepciji, dakle, upada u meltdown, upada u autističku krizu, zato što zapravo je bila gladna, a nije skužila da je gladna, nastavila je raditi ono što voli, izgladnjela i odjednom iz čista mira upala u meltdown i razbila sve oko sebe u sobi. Idemo naš model kognitivno-behavioralni vidjeti da li to funkcionira. Koje su bile vaše misli? Uopće nisu bile anksiogene misle, ja sam obožavala raditi ono što radim, to je moja strast, meni je bilo zakon. Ok, već imate problem. Ok, koje su bile vaše emocije? Pa već teško mi je prepoznati emocije kod drugih, kamoli emocije kod sebe, imam aleksitimije, nemam pojma koje su mi bile emocije. Ok, već druga stvar možemo staviti križ na to. Što ste osjetili u vašem tijelu? Pa imam problemi sa interocepcijom, imam problemi sa komunikacijom u mojem tijelu, dakle ne mogu isto vam odgovoriti na ono što sam osjećala u tijelu. Ok, i koja je bila posljedica u ponašanju? Pa s obzirom da ne znam što se dešava, zapravo sam u stanju borba ili bijeg, fight or flight, i zapravo sve sam razbila oko sebe. Dakle, možete time vidjeti da zapravo naš kognitivno-behavioralni model možemo baciti u smeće. Dakle, problem je taj da ako vi ne prepoznajete autizam, ako psihoterapeut ne prepoznaje da ste autistička osoba, pa teško će onda napraviti psihoterapiju. A problem je što zapravo ako nemate dobru dijagnozu, onda nemate dobar pristup u terapiji. Pristup mora početi od potrebe autističke osobe, a ne od potrebe neurotipičnih ljudi oko autističke osobe. Ali ako niste svjesni da je osoba u spektru autizmu, a idete raditi vaš model kognitivno-behavioralni, da ne pričam o drugim modelima, ja sam specijalist i kognitivno-behavioralni terapeut, pa mogu pljuvati po kognitivno-behavioralna terapija, zato što zapravo neće biti dobar pristup. I neću pomoći ovoj osobi, zato što ništa ne mogu zapravo analizirati. Niti misli, niti emocije, niti zapravo interocepcija, i zapravo neću imati nikakav pomoć za posljedice u ponašanje. Onaj drugi P je biti svjestan da ako ste autist, onda najčešće imate neko popratno stanje. Najčešće je tu anksioznost i depresija. Anksioznost zato što non stop trebate predvidljivost, a nemate je, svijet ide puno brže i teško hvatanje zapravo s tim, dakle stvara anksioznost, stvara volju za kontrolu, a to je anksioznost, zato što vidite da želite sve kontrolirati, želite predvidljivost, nemate je, anksioznost je. I ta dugogodišnja devalorizacija ima svoje posljedice, a jedna od tih posljedica je depresija. Dakle, ima popratna stanja, zbog popratna stanja često ima loše dijagnoze, najčešće kod odraslih vidim dijagnozu granični poremećaj ličnost, zato što psihoterapeut vidi, aha, kad vam kaže idem na praznici, neće me biti, a vi volite rutinu i predvidljivost, on će vidjeti da vas to smeta. On će reći, aha, to je tipično granični poremećaj ličnost, boji se da ću je ostaviti. Ne, okay.
I još onda poslije vidi, aha, bile su traume. Pa naravno da su bile traume. Ako ste autist, onda redovito pravila je da imate traume. Od mikrotraume do makrotraume. A ono što je gore je da za istu traumu autisti imaju 40% više šanse razviti posttraumatski stresni poremećaj. Dakle, imate traume. I treće, isto što može dovesti do misdijagnoze borderline ili granični poremećaj ličnost, nažalost, ako ste cura, adolescentica ili žena, imate 7 puta više šanse biti žrtva seksualnog napada. Zašto? Zato što s obzirom da je teško čitati izraze emocije i izrazi lice, teško vam je prepoznat predator. I teško je prepoznat zapravo netko ko želi zlo. Zato što će vam biti teže prepoznat lošu intenciju. I nažalost imamo 7 puta više šanse, rizika da budete žrtva seksualnog napada ako ste u spektru nego ako niste. I sve to stvori, može autist isto imati borderline, možete imati i autizam i granični poremećaj ličnost, ali zapravo ćete si pomoći kad ćete raditi na prilagodbu vašeg autističkog stanja. Dakle, prilagodbe, pogotovo u psihoterapiji, su senzorne i prilagodbe predvidljivosti. Dakle, ako idete na psihoterapiji, pitajte psihoterapeut jel može raditi seanse preko vizio, od kad je pandemija zbilja većino znaju raditi i onda ne morate uzeti tramvaj i koristiti 3/4 vaše energije samo da bi došli do seanse, ili prilagoditi svjetlo ako vam ne... Dakle, bitno je malo pričati sa psihoterapeutom o tome, uvijek imati svoju fidget igračku ili slušalice s poništavanjem buke, po potrebi imati utegnutu deku. Bitno je zapravo da se osjećate dobro tijekom psihoterapijske seanse. Ako vidite da to nije moguće tako da ste tamo u uredu psihoterapeut, onda pitajte da se može raditi psihoterapija preko vizio. Prilagodba, predvidljivost, ono što sam rekao zapravo za cijeli zdravstveni sustav itekako vrijedi za psihoterapiju, napisati prije seanse na papiru što vas muči, dijeliti ekran s važnim konceptima i dijagramima, dakle uvijek vizualno, imate vidljiv mjerač vremena da znate koliko ostaje vremena. Kad kažem kognitivno-behavioralna terapija je zapravo modeli da baš ne rade, imate kognitivno-behavioralne terapije koje su sad prilagođene. Dakle, ne želim reći da svu kognitivno-behavioralna terapija je loša, ali mora biti prilagođena. Isto tako, neki će zbilja voliti psihodinamičku i psihanalitičku terapiju, ali najčešće u psihoanalitičku terapiju to su neke općenita pitanja. Većina autističke osobe mi kažu da ne razumiju pitanju, ne znaju baš što govoriti, zapravo im baš i ne pomaže. Ali isto tako imate neki psihanalitičari koji će stvarati super relaciju i koji će zbilja pomoći autističkoj osobe. Nisu svi zli. Bitno je vidjeti najviše informacije od zapravo strane autističke osobe i bitno je isto raditi na svoje snage. Recimo u Authentically Emily ima jedan blog što ja volim za moj autizam i zbilja je spomenula neke stvari koje većina autisti imaju. Dakle, autistička sreća je nešto puno veće nego naša sreća. Nažalost, sreća je jedina pozitivna emocija. Ostale su ljutnja, strah, sve ostale emocije imaju negativnu konotaciju. Ali sreća ima pozitivno, a autistička sreća, kogod je u spektru će vam reći da sreću doživljavaju, imaju taj osjećaj da je doživljavaju puno intenzivnije. Voli determinaciju, kako vidi uvijek dobro u ljudima, što je dobro, a u istovremenu to je jedan od razloga zašto ima puno više žrtve. Kako ona može biti dobro na one stvari koje radi, obožava steaming, obožava lojalnost,
strong sense of justice, dakle fair play uvijek mora biti. Najčešće osobe u spektru su osobe koje će se boriti zapravo za prava, za ljudska prava, koje će zbilja biti jako osjetljiva na zapravo sve što se dešava u svijetu i koje će biti alergična na kad neko je zapravo nije fair play prema drugima. Dakle, to su karakterne zapravo jake karakteristike. Po meni pitanje koje si morate postavljati jednom ako vidite da ste autist i za psihoterapija ima neke različite pitanja. Za djece, kao što sam prije rekao, kad dijagnosticiram zapravo autizam kod djeca, onda uvijek kažem roditeljima ajmo vidjeti kako ćemo mu pomoći sačuvati energiju i kako ćemo mu pomoći sačuvati samopouzdanje. Ako ste autist dijagnosticiran u odrasloj dobi, samopouzdanju nažalost najčešće nemate. Dakle, pitanje nije kako sačuvati vaše zapravo samopouzdanje, nego kako vratiti vaše samopouzdanje. Ali prije toga ima isto druge pitanje koje bi bilo dobro da sebi postavite zapravo za zbilja ući u psihoterapiju, to jest što to znači za mene i moj identitet, kako ova dijagnoza mijenja moje razumijevanje sebe, kako objasniti dijagnozu sebi, obitelji i kolegama, je li autistična nova riječ kojom se identificiram. Najčešće neće izabrati ovu riječ, zato što autizam, nažalost, i skizofrenija su dva pojmova u psihijatriju koji izazivaju najviše stigme. Dakle, najčešće ja kažem ili adolescentima ili odraslim da su neurodivergentni, neuroatipični ili jednostavno najčešće koristim neurodivergentno, neuroatipični ljudi, ali nekoliko njih kaže, pa da, ja sam autist i zapravo jedan od načina na koji mogu sebe samo zastupati je da zastupam i samo autisti i autističke osobe. Međutim, to su pitanje koji ćete si postavljati. Dakle, kako objasniti dijagnozu sebi, obitelji i kolegama, to su uvijek neke pitanje koje si svaki postavlja. Da li kad idem na razgovor za posao, da li ću reći odmah da li sam autist ili ne. S obzirom da postoji velike šanse da ljudi će primijetiti da imam problemi u komunikaciji. Dakle, da li se stavim u opasnost da zbog mojih problemi u komunikaciju ne budem primljena na posao ili odmah napomenem da, ok, možda ću biti malo čudan tijekom ovog razgovora zato što sam u stresu i zato što sam u spektru. Dakle, nemojte, ja imam moje kvalitete, socijalna komunikaciju i bit zapravo dobro u jedno socijalno novo okruženju nije među mojim jakim stranama. To isto zna zapravo smanjiti anksioznost i kod vas i povećati šanse da dobijete posao. Iskreno, adolescent koji najmanje ima anksioznost, autist, Santiago se zove, mi je rekao da on svaki put na početak godinu, na svaki novi razred, pita profesor jel može pričat, ima svoj već protokol što će pričat i profesor mu kaže da, on se diže, on kaže dragi novi vršnjaci, ja se zovem Santiago, ja sam autist. Kad ću imat čudne ponašanje, nemojte to uzeti za zlo, jednostavno kad mi treba mir, kad ćete misliti da sam zločest, nisam, kad znam biti iskren, direktan, neki od vas će... Uglavnom on opisuje prije i to je možda jedini adolescent autist koji sam vidio koji ima malo ili nikakva anksioznost. U svakom slučaju ta njegova anksioznost nema impakt na svakodnevni život. Ali to je važno pitanje za postavljati. Koju podršku mogu sada dobiti? Postoji li prilagodbe na postoji u svakodnevnici? Imate pravo to pitati. Ja u Švicarsku se mogu zapravo ne vaditi, nego apeliram na zakon, zato što postoji zakon u Švicarsku. Dakle, kad mi neko kaže, možemo biti empatični, ali zapravo ja kažem, ne pitam vašu empatiju, pitam da poštujete zakon. To odmah malo promijeni
komunikaciju, ali imate neka prava i možete pitati prilagodbe na postu u svakodnevnici. Ima li grupa podrške i savjetovanje? Dakle, svakako ja ću reći, evo, i ima neurodiverzity, ne, ali u svakom slučaju postoji grupe koje podrške. Tko mi može pomoći u organizaciji, senzornoj regulaciji? Dakle, kako ću se zaštititi zapravo od prejake senzorike? To su pitanje jako važno. I kako da se brinem o sebi kao autistička osoba? Koje strategije samoregulacije mi pomažu? Kako izbjeći maskiranje i sagorijevanje? Što me ispuni, a što me iscrpljuje? Morate vidjeti što vas ispuni, što vas iscrpljuje. Morate, nakon što vidite jednu osobu, odrediti da li ta osoba vam je dala energiju ili vam je iscrpila energiju. O tome morat ćete birati malo da zapravo sebe zaštitite. Opet, i to je bio Harvard Business Review, autizam nije autizam što onemogućava posao, nego diskriminacija. Dakle, neurodivergentni zaposlenici ne trebaju hype oko supermoći ili oko toga da sad su svi genijalci, oni trebaju razumijevanje, napredak je u tome da budu viđeni i podržani, a ne da, vidi, sad će on biti najbolji u matematici, možda hoće, definitivno, ali nije to, ne pričamo o superpower, pričamo samo da se može razumjeti zapravo tu razliku. Kada se dogodi zapravo taj respekt, ta poštovanje, slijedi zbilja najčešće inovacije i bude puno bolje. Dakle, narativ o supermoćima možda zvuči osnažujuće, ali preskače prepreke, prilagodbe i promjene kulture koje zapravo čine inkluziju stvarnom. Možemo pričati o supermoći i sigurno ja isto pričam o tome. U svakom slučaju idem sa svaki moj pacijent tražiti koji su njegove snage, ali prije nego što isto vidimo snage, trebamo biti svjesni da u socijalnom modelu ima itekako puno prepreke i itekako puno mogućih prilagodbi zastaviti prije nego što se priča o supermoći. I ono što jako vidi ASKI, Savez udruge za autizam, dakle povezati se je izuzetno važno za sebe, izuzetno važno za samozastupanje. Što su više organizacije jake, to su više usluge bolje. To su usluge bolje. Dakle, izuzetno je važno ako vi ste u spektru ili ako vaše dijete u spektru, da pristupite, ima jako puno udruge, ja znam u Hrvatsku da te udruge rade kvalitetan posao, povežite se. Povežite se zato što ćete biti povezani, a to se vidi u Švicarskoj i u Americi, a Bog me svugdje u svijetu, što ste povezanje, to će usluge biti bolje. Trenutno usluge nisu na razinu, pa ni u Švicarsku, pa ni u Hrvatsku. Zato je bitno se povezati, a Bog me imam jako puno autisti koji su rekli da su imali jako puno suicidalne misli, sve dok nisu došli do jedne grupe podrške gdje su upoznali ljudi koji imaju iste problemi, gdje su mogli čuti strategije od ljudi koji imaju iste problemi i u svakom slučaju gdje se nisu osjećali sami. Izuzetno je bitno se povezati. Iako ne volite socijalne interakcije, vjerujte mi, niko od njih ne voli pretjerano, a uvijek se nađe način na koji zbilja se može osnažiti međusobnom i to je zbilja sigurno jedan od najvažnijih savjeta koji vam mogu dati. Cilj svake psihoterapije na kraju je integracija i samoprihvaćanje. Dakle, prilagođavati očekivanje prema vlastitom neurotipu. Možete si staviti očekivanje, ali uzmite u obzir vaš neurotip, zato što izuzetno je to bitno. Samo zastupanje je bitno, zato što, nažalost, rijetko će to raditi netko umjesto vas. I zbilja ja imam jako puno upita, imam jako puno molbe više od 60 molbe od obitelji iz Hrvatske. Ja bi rado išao pogledat, posavjetovat, mijenjati terapiju kod svih tih upita. Međutim, znam da ne mogu i bilo bi zbilja neodgovorno od mene da kažem šaljite mi i riješit ću, zato što neću. Međutim, bitno je samo zastupanje na svaki korak društva, zato što prije svega imamo socijalno društvo koji stavlja barijere, ali eto, meni je izuzetno drago vidjeti da, na primjer, grad Zagreb
počne raditi, počne se micati, počne biti kreativan i proaktivan zapravo da se maknu što više tih barijera. A to je sigurno zato što je bilo samo zastupanje negdje. Postavljati granice, to znači znat reći ne, tražiti prilagodbe, njegovati sebe drugačije. Povezivati se sa drugima i nalaziti zajednicu, eksperimentirati s vlastitima načinama brige o sebe i načini života i malo po malo prihvaćati zapravo svoju neurodivergenciju kao jedan identitet, što će vam pomoći i za samozastupanje i za zastupanje vaših djeca. Izuzetno je bitno i u tome zbilja najveći savjet je taj da morate vjerovati u sebi da bi pomogli isto i drugim autističkim osobama. Evo, da imamo malo više vremena za pitanja. Ovdje je isto QR kod da imam feedback, da znamo za sljedeći put o čemu bi više htjeli, kako vam je bila edukacija. U svakom slučaju, hvala vam puno na pažnji. Iako je, pa, super. Dobar dan, ja sam Dina Popović, inače sam, kako ste rekli, autist. Nemam poremećaj iz spektra autizma, rekla bi, i imam ADHD. Dijagnosticirana sam pred 2 godine. Mislim, zato što je kćer u stvari se razboljela, pa smo tako došli do toga. Imala sam svakojakih problema u toku adolescencije, kao jedan težak pubertetlija, izbacivanje iz škole, markiranja, sve te stvari, ali to je valjda bilo pogurano kao po takav jedan težak karakter. I uvijek sam bila, tako što ste rekli, valjda čudna, ali ne dovoljno, a sad opet, ako kažem da sam autistična, opet me svi gledaju da valjda nisam pri sebi. Mislim, ne govorim to, u stvari, meni ADHD je više naglašen, valjda. Ali hoću samo pitati, moja sestra je inače neurotipična, znači kći moja je isto u spektru i moj nećak je u spektru. S njom imam baš jako puno zdravstvenih, ona ima problema, ona je u stvari u sustav ušla sa anoreksijom i nju se i dalje ne gleda kao osobu s poremećajem u spektru autizma, nego depresija, anksioznost, anoreksija. I ja sam strašno anksiozna oko toga. Mislim da su svi moji coping mehanizmi nestali kad se ona razboljela u stvari. I ja sam užasno anksiozna, ali ja sam sa razlogom anksiozna jer stalno vidim da je nešto krivo. Mislim, autisti valjda kad vide da je nešto krivo, ja uvijek ispravljam. A sada vidim da je sve krivo, a radi se o mojem djetetu. I osjećam se stvarno užasno zapravo, ali da, super je, s meni je stvarno ova priča super, ali u Hrvatskoj, mislim, velim, nemam problem sa svojim identitetom. Ja vjerovatno nisam nikad ni maskirala, nekim ljudima idem strašno na živce, ali nije me briga baš previše. Nisam se obazirala na to. Nisam loša osoba, ja mislim, i snalazim se, imam dobar posao, volim ga raditi, u svemu nađem nešto. Nemam jedan hiperfokus, više hiperfokusa nađem, pa uvijek nešto radim. Ali velim, užasno sam anksiozna. Evo, neki dan sam otišla u Vrapče, samo da, mislim, predočim kako to u Hrvatskoj izgleda. Ja sam donijela i svoje papire, ispričala priču i došla sam stvarno u užasno lošem stanju. Inače sam baš onaj tip koji ne voli ići doktoru. Mrzim zapravo doktore i išla bi samo ako... Ja sam kao 12-godišnjakinja slomila čak ruku, što su otkrili 20 godina nakon. Nisam ni znala, jer malo mi je to nateklo, pa nisam baki htjela reći da me pusti dalje van. I uglavnom, ali stvarno sam slomila ruku, nisam prijavila. Ali sam toliko morala biti loša kad sam otišla u to Vrapče da bi mi tamo ta psihijatrica rekla da ne vjerujem guruima za autizam. I da kako bi moja kćer mogla biti u spektru ako je upisala fakultet edukacijsko-rehabilitacijski, da ti ljudi koji to upisuju vole ljude.
a ona, znači, ne voli ljude. Mislim, ja sam doživjela takav meltdown tamo da sam poludila, ono, totalno. Neću, rekla sam je da, stvarno sam, mislim, dobro da me nisu na kraju ostavili, ali ne bi me ostavili, jer ne vole takve pacijente. Moja kćer je jako mirna i dobra i ona je idealan pacijent za kljukanje lijekovima i puno je provela po bolnicama. Imala je 10 hospitalizacija, zadnji put u Jankomiru 6 mjeseci. To me potpuno ruiniralo, znači, psihički, jer sam kužila, stalno su se dešavale loše stvari, ona ne bi prijavila da nije imala stolicu, pa bi pukla žila, vena na infuziji, ne bi to rekla. To bi meni poslije ispričala. Ja sam bila, znači, izvan sebe, ono, potpuno. Ona bi se tamo je smršavila, jer nisu ni pratili tu anoreksiju dobro. Uglavnom, baš me ruiniralo skroz. Tako da sam to, evo, psihijatrici u Vrapču rekla, da što bi ja trebala sad razmazati vlastita govna po zidu, da vi shvatite da je moje dijete autistično ili ja, ne znam, više nisam znala šta bi rekla. Ono, stvarno sam doživjela baš onak meltdown je to bio. Nisam to smjela reći, vjerojatno, ali me otpratila samo vani. Nije me htjela zadržati sigurno. Mislim, bila sam bezobrazna, ali velim, ona me dovela do toga, jer sam je čak 3 puta zamolila da ne priča o autizmu u tom kontekstu, da me to jako smeta. Mislim, ne mene, nego opće takva priča, ali nije me poslušala, a ja sam stvarno, kažem, došla izrazito loše, jer ne bi došla inače. I dala mi je Riotril, da ga popijem pa da se smirim. Eto. Da, oprosti, tako sam previše pričala. Mislim, izuzetno mi je žao čut to. Zbilja psihijatrica ovako je pričala, ne znam šta da kažem, osim da bi trebala se educirati. I jako mi je žao, jako me boli zapravo čut priču da neki koji je završio psihijatru kaže da zapravo autist ne voli ljude. Autisti su među boljih psiholozi, među boljih anesteziolozi, zato što vide odmah što ne valja. Autist će se najčešće, pogotovo oni terapeuti u spektru, će se najviše zapravo boriti za pacijente i uvijek će tražiti detalje. Malo će biti previše perfekcionist, pa ih moraš malo u superviziji smiriti, ali u svakom slučaju će biti najangažiranije. I sve što sam čuo, što je kao rekla ova psihijatrija, je i krivo i opasno. Spada mi u kategoriji Trump. Ali ono što me najviše zapravo boli je da imamo jedan problem, a to je mentalno stanje zapravo i kćerke. I zapravo ono što smo pokazali od svih barijera koje je u zdravstveni sustav, pa naravno da nakon ovakvih doživljaja zapravo čovjek izbjegava, čak i ako je razbio ruku. Ova ruka se mogla inficirati, vi ste mogli imati gangrenu i umret. I zapravo to se isto zna desiti, da jednostavno bolj je takva, ali ići u bolnici je za autist jednostavno još veća patnja, i rađe će ne uzeti. Dakle, nadam se da će se to mijenjati sa ovim tipovima edukacijama. Definitivno ova psihijatrica bi morala se educirati ili po meni bi morala mijenjati posao, zato što neke stvari za neke nema baš nade. Ako ovako pričaju o pacijentima, dakle, ne bi znao što vam reći, osim da to nije baš liječenje po pravilima struke. Sada apsolutno je često, anoreksija je puno češća, idem baš 23. u Beogradu govoriti autizam i anoreksija. Mi imamo naš simpozij u Puli kraj 5. mjeseca gdje zbilja isto puno pričamo o tim temama. I savjet je mijenjati psihijatricu, svakako, ali ona je bila vjerovatno u hitnu. Ja zapravo autistima najčešće savjetujem
liberal, neki koji ima privatnu praksu, zbog toga što, recimo i u Vrapče, pogotovo meni, mi smo u sveučilišnu bolnicu i onda imamo puno psihijatri koji su na formaciji, onda idete kod jedne psihijatrice, nakon 6 mjeseci ode, dođe nova, pa ode i zapravo isplati se imati dobar psihijatar i psihoterapeut, ali nažalost kao lijekovi, nažalost kad se treba probati više, na primjer za psihostimulanse, ja u prosjeku mijenjam 4 puta molekula, tako i sa psihijatrima i psihoterapeut. Ako je jedna takva, neću ni reći, da treba bježati od ovakvih ljudi općenito, ali bitno je ne odustat od traženje pomoć, mada ovak, nakon što ste ispričali ono što ste ispričali, teško je i izgovoriti to. Međutim, ja mislim da znam da u Hrvatskoj ima dobri psihoterapeuti, psiholozi, psihijatri, treba kad tražiti više, ali kad se nađe dobar, zbilja se pomaže. Da, hoću reći, ja recimo idem sad kod psihoterapeutice svoje, imam neku sam sad napokon uzela i kćer plaća privatnu psihoterapeuticu, ali velim, ona vjeruje jako sustav. To sam više htjela pitati, da li je normalno, mislim, to je meni problem što me zapravo, evo i moja vlastita sestra, ona je neurotipična, proglašava me zapravo ludom i stalno me želi smirivati jer sam ja još više anksiozna nego inače, ali ja sam anksiozna sa razlogom jer vidim da se sve krivo dešava, znači, a ne mogu nikako to promijeniti jer je sad kćeri punoljetna, ona naravno bira, ona njima vjeruje, a i ne može ovo, sve što ste znači rekli, ne može na taj, ko zna kako to uopće kod psihijatra izgleda, taj razgovor, ona kaže da je sve, mislim jednostavno je sve krivo, ja vidim da je sve krivo, kao da gledam u nekakvi tekst koji je pun gramatičkih grešaka i ja ga moram propustiti dalje, vidim da je krivo, a stalno me zapravo svi čine da ja nešto želim brzo, mislim da ovo traje već 4 godine zapravo, a vidim, kažem, i sad stvarno nekad ona tako recimo puno spava, pa ju ja doslovce budim da jede i da popije novu terapiju. Mislim to, niko to drugi ne vidi osim mene, a meni je to stravično. Evo, a ona toliko toga hoće. Mislim, a ne mogu, velim, nekako se osjećam se užasno jer sam između sustava, između nje, između svih ljudi, otprilike. Da. Ponekad se nađe neko kome kao sluša, ali baš jako, jako loše, onako neka situacija. Pa je, da, potvrđujem, situacija je loša, ne, i zbilja, to su slučajevi koji treba zbilja, to su kompleksni slučajevi i ovo trenutna terapija sigurno nije zadovoljavajuća i zapravo teško ovak meni reći što bi trebalo biti terapija, ali jedino je sigurno da nije ona trenutna. Nije dobra. Dakle, nadam se da ovakve edukacije će promijeniti. Jučer smo imali dječji psihijatri, dječji psiholozi, popodne odrasli psihijatri, odrasli psiholozi. Ja se samo nadam da, ja ne vjerujem da ova što je rekla ili ova psihijatrica, to je definitivno nije, to je više, nadam se, ali mislim da je više izuzetak. Ali puno je takvih, ja sam u ovih godina čula više, evo jedan, recimo dječji psihijatar, dok je Petra još bila na dječjoj psihijatriji, kad sam ja donijela njezin ADOS, on je rekao da ju ne može usporediti sa neverbalnim dječakom od 3 godine. I da je ona za njega funkcionalna i da ona ne može biti autistična. Znači, nije priznao dijagnozu koju sam donijela. Ona je njemu jako vjerovala i da je recimo on bio taj koji je to uzeo u ruke i rekao joj, jer ona još uvijek ni sama, ona to kao zna da je
autist i sve, ali još uvijek ona to nekako stalno propitkuje. I ovaj granični poremećaj što ste spominjali, i to često psihijatri spominju i puno je ljudi dijagnosticirano s tim i to je zbunjuje i s takvim je pričama dolazila recimo, da ja ne znam više šta bi rekla, jer se počnem ja živcirati u stvari. I onda ja postanem možda loša prema njoj zapravo, ne reagiram isto kako treba, ono kako ste rekli, treba biti miran, ovo ono. Ja više ne mogu biti mirna, jer potpuno me sve izludi. Vi možete poluditi, samo dajte to tiho. Da, to recimo griješim. Da, to griješim sigurno. Teško mi je dosta stvarno. Razumijem, mislim, sasvim je normalno da vam je teško, pogotovo u ovakvim situacijama. Evo, jedino što se nadam je da ova edukacija će potaknuti i ono što zbilja svakako savjetujem je samo zastupanje, povezivanje se s udrugama i da se taj glas bude malo žešći, zato što to sam vidio sa Švicarskom. Jedna je stvar kad jedna mama dolazi i kaže niste dobro rekli, a druga je stvar kad je udruga od 300 ljudi dolazi i kažu izvolite naučiti vaš posao. Puno je drugačije. I zato jedan od najvažnijih savjeta je povežite se. Povežite se, zato što takve stvari su skandalozne, to nije ni psihijatrijsko liječenje, a nije ni humano. Dakle, povežite se da bi bili jači. To je, nažalost, evo, iz moje lijepe Švicarske, lako je meni reći, ali jedino vam mogu reći da i u Švicarskoj, Bog me, čujem jeziva priča, ali ono što znam je da kad su udruge jake, onda ljudi puno više paze. I sretno sa tim. Drugo, neki pitanje. Dobar dan, poštovanje. Htjela bih vas pitati, upravo nadovezujući se na sve ovo, jednu najbitniju stvar, kako švicarski psihijatri, isključivo ne psiholozi, ne neki sad drugčiji dio doktora ili ti logopedi za djecu ili tak, u odnosu na hrvatske psihijatre, ako imate već uvide, konkretne analize, koliko žive u Švicarskoj na način nekakvog prapovijesnog da je autist Rain Man Dustin Hoffman, a svi ostali su ili latent schizophrenia or a bipolar disorder, heavier type or something like that, like 5 out of 1 to 5. Znači, ako je osoba Dustin Hoffman, onda ok, onda ćemo biti dobri, poštivat ćemo to, shvaćamo to, welcoming, ali ako to nije, onda je luda ili ovaj dio kao osoba šizofrena, a granični poremećaj je postalo popularno valjda imati, onda si kao, tako to nemaš, pa onda imate, ja mislim, osobno, samo iz osobnog istraživanja, da ljudi počinju, autisti znači, počinju kompenzirati, pa prihvatiti ću i to samo da mi se pomogne. A ova diskriminacija, toliko koliko nije možda negdje na poslu, društvo ovako, jako se emotivno osjeti kada dobijete to od doktora. Ja, apsolutno. Dakle, on je zapravo taj koji diskriminira, a u takvoj osobi nastaje šutnja, ne smije nikom reći, trpi to, ili ima naučeno ponašanje, sad ako je starija pa dolazi sa tim kako će to trpiti, ali da li se to nešto sa Švicarskom promijenilo, Švicarska-Hrvatska, mislim, da li je, ne znam, bolje isto, jer kod nas mislim da je još uvijek ovo prapovijesno, znači ili si Dustin Hoffman ili si luđak. Da, apsolutno, mislim, ja sam Evo, možda je pretjeranost da sam direktna, iskrena, ne, to mi je mislim da ste sasvim dobro opisali neke stvari. Ja sam obožavao Rainman, ali međutim Rainman je radilo, ajmo reći, malo više zlo nek dobro. Je, dajte tu kredit hollywoodskoj drami, nešto što je scenski nastup, ne znaju ljudi prepoznat da li je to true story, out of life or filming. Da, mislim, apsolutno. Ali on je htio reći sa tim da se počinje događati jedna ozbiljna količina ljudi koji su takvi i koji moraju živjeti tiho
i o kojima obitelj, ako se ne želi brinuti, obitelj je još gora, a to je teško se brinuti. To je kao da se brinete sa Alzheimer tipom osobe. Može biti tako teško sa tim, kao Dustin Hoffman što su predstavili. To može biti tako teško. Dakle, htjeli su na taj način, po meni je to poruka da počinju, da ti ljudi postoje, ne? Jer morali su tako na taj način nekako šire valjda poslati. Tako da namjere su sigurno bile dobre. Onda istina da, pazim, Francuska nije daleko od, jako je psihanaliza jaka, ne? Okay. Mi imamo jako puno, recimo ono što mene najviše mi se diže kosa na glavi je, imamo jako puno prebacivanje rižne savjesti na mame, još uvijek. Okay. Ono sa pitanjima tipa jeste zbilja željeli vaše dijete i sve to. I ja mislim, u mojim idealističkom svijetu u koji idem kad mi je super, ja bih htio živjeti u teoriji, ne znam gdje je to, zato što u teoriji sve je ok. Dakle, ali međutim to je samo u teoriji. I ne znam gdje je ta teorija, ali bih htio živjeti tamo. Ali ono što sam ja vidio je da sa edukacijom postižemo puno, ali ono što je više imalo efekta je, na primjer, kad sam direktno išao farmaceutima, reći da ako ima 2 neuroleptika, da obavezno zovu psihijatar, zato što farmaceuti su znali da se to, i osiguravateljske kuće, kad ja predajem isto federalcima, dakle u Švicarsku je jako skupo zdravstvo, zapravo vi imate ono, nije kao u Americi, ali morate platiti ono za obitelj od 4 ljudi, morate platiti negdje 1500 mjesečno. Dakle, a imate, kad imate dijagnozu autizam, onda imate nešto što se zove, to je federalno osiguranje, to je krovno osiguranje. Ja njima predajem i zapravo sam im rekao da ako vide isto neke na primjer 2 ili više neuroleptika, da ne plaćaju nazad, dakle bolnica ne dobiva pare, bolnica ne voli ne dobiti pare, dakle pitaju zašto ne dobivamo pare i sad federalci kažu zato što stavljate neku terapiju koja zapravo nema šta biti, ne? I to je imalo jako puno rezultata i to jako brzo. Dakle, jedna edukacija je isto jedan kadar. Istina, ja neke stvari, kad vidim da u Hrvatsku protiv epilepsije nije registriran midazolam intranazalni, da ljudi očekuju da će mama skinut dijete gol i staviti mu rektalnu antiepileptik, to nije samo glupo, to je okrutno. Dakle, svaka zemlja ima problemi, ali kad neke stvari sa Hrvatskom mi se zbilja diže kosa. Ako midazolam intranazalni nije registriran, to je po meni okrutno. Zato što to znači, čuj, ili to je neko koji ne zna zapravo što je, kak je tim ljudima živjeti. Ako imaš, neću upotrebljavati tu reč, ako imaš obraz, reč, ako ima epileptički napad, skidaj mu gaće i stavi mu rektalno midazolam, to znači ili si zao, ili si glup, ili si oba dva, ne? I zapravo neke stvari istina da treba kad žešće udarat. Mi vidimo da kad otkinemo bolnici pare, ako dođe do to, da to jako brzo zapravo se mijenja spika, ali nije samo zato što Švicarci jako vole pare, nego jednostavno kad je jedini način da počnete promjenjivati to. A edukacija isto također. Ali ako su konkretni stvari, kad te osiguranje, kad te farmaceuti zovu, kažu koji ti je vrag, jako brzo se mijenja zapravo metoda liječenja. Ako nema nikakve posljedice na ovakve stvari kao što smo mogli čuti, onda će se te stvari nastaviti. Ali povezivati se međusobnom i ukazati na ovakve stvari, ako ste zajedno, ste jači.
To je jedino što mogu reći, a ja s moje strane mogu isto tupiti i blebletati da se to zbilja ne radi. Hvala vam. Po tome gospođina kćer ima bolje predispozicije za budućnost nego što je gospođi sad. Ona je čisto zbog generacija, zbog godina. Nadam se. Nadam se da će vaša kćer imati više i bolje nego što... Da. I vjerujem da će ona biti super psihologica i reći da autisti ne vole druge ljudi kad zapravo ima puno više neurodivergentni među učiteljima, psiholozima. Dakle, zapravo je suprotno. Sve ono gdje zapravo je posao pomagati drugim ljudima vidit ćete puno više neurodivergentni. Zato što imaju tu afektivnu empatiju, osjećaju da je neko i zapravo od te empatije rade nešto. Dakle, to je zbilja i krivo i zlo reći. Ima drugih pitanja online, možda si rekla? Imamo dosta, ali nećemo stići. Ima dosta pitanja online, samo ćemo neke pročitati pošto nemamo baš puno vremena. Pitanje jedne majke iz udruge. Kako Aspergerovce uklopiti u društvo? Kako da ne padaju u depresiju? Kako da se riješe paranoja i konstantnog osjećaja manje vrijednosti? To je malo pokušavao sam zapravo odgovoriti na ova pitanja, zbilja isto treba 3 dana odgovoriti na to. Dvije stvari, povjerenje u sebi se ide preko rad na snagama. Svaki Asperger, to znači autizam bez deficijencije i bez promjene ugovora, ima zbilja snage naći svoje rutine i prije svega svoj identitet. Da vidi koji su snage, a ne samo koji su deficiti, zato što ako samo gleda deficite, onda paranoja može se itekako vidjeti, ali oko toga će biti posao najveći. Dakle, gledati svoje snage, raditi isto na svoje nedostacije, tu treba pomoć i zaslužuje pomoć, ali isto tako ne zanemariti svoje snage, zato što je izuzetno bitno, a društvo kako se uklopiti uvijek će ovisiti o društvu. Drugo? I zadnje pitanje, imam dijete od 13 godina. Kad je imao 9 godina, testiranje mu je utvrđena darovitost. S 11 godina, kad je krenuo u 5. razred, počela su intenzivnija neprilagođena ponašanja, što je rezultiralo isključivanjem od strane prijatelja, a posljedično i depresiji. Sad se sumnja da je dijete i u spektru, iako nam to nikad nitko u 13 godina nije spomenuo kao mogući slučaj. Čekamo još ADOS testiranjem. Također nam predlažu i asistenta u nastavi u cilju pravovremenog reagiranja na neprilagođeno ponašanje tijekom nastave. Je li moguće da je dijete istovremeno i darovito i u spektru, te koji je po vama najbolji pristup pomoći ovakvom djetetu? Hvala. Da, to je zapravo jako slično prijašnjem pitanju i tekako većinom zapravo i ljudi što se prije zvalo Aspergerov sindrom, većinom njih imaju jako veću inteligenciju. Ja sam dijagnosticirao, ima neki koji su imali 155, 140, 135. Darovitost nije dijagnoza i darovitost uvijek pomaže zapravo. Dakle, neće darovitost izazvati senzibilnost i sve to. Darovitost je najčešće vrata ulaza za pomoć, zato što će roditelji isto biti lakše reći ok, moje dijete je darovito, a najčešće ako ide tražiti pomoć, to znači da je nešto drugo. I tekako zna biti da pače većina autisti bez intelektualnu deficijenciju imaju veću inteligenciju u odnosu na druge i zapravo treba se isto to koristiti. Da, trebalo se vidjeti malo da li je to spektar, pogotovo ako su se javili problemi i apsolutno ne isključuje jedno drugo, da pače najčešće kad vidimo inteligenciju jaku i problemi u ponašanje, sad ne znam, druge stvari, može svakako biti autistički spektar i preporučujem ADOS definitivno da se to vidi, ali isto da se gleda ono što smo pričali A, B, C, D, E, ako zadovoljava kliničkim kriterijima,
ADOS nije ono što treba za dijagnostiku, ADOS će zapravo potvrditi dijagnozu ili reći, a ipak možda nije. To je to. A, zadnje pitanje. Evo, neka to bude zadnje. Vidim da je vrijeme na knap, ali osjećam potrebu možda reći nešto pozitivno. Imam blizance koji imaju 24 godine. Sin je dijagnosticiran mu je Aspergerov sindrom kad je imao 12 godina, znači 2013. godine na Goljaku. Oni su kao blizanci bili neurorizični, sa 33 tjedna su rođeni. Sin je sad pred diplomom na fizici, smjer meteorologija, kao najbolji student na godini. Moram reći da nije sve skupa bilo lagano, ali najteže je zapravo bila osnovna škola. Kasnije, kad su bili u 15. gimnaziji i na PMF-u, zapravo je išlo sve jako dobro. On ima neke fobije od bolesti, preselio se kod djeda dok je djed bio teško bolestan, brinuo se o djedu i sad živi sam u stanu, isto zapravo sve jako dobro funkcionira. Fasciniranje planinama, malo se bojimo kad mu dođe vjerojatno taj ADHD da mora vidjeti na brdu snijeg, da mora ići autom, planinariti, vratiti se, ali zapravo na neki način nema puno problema. Evo. Bravo, hvala vam za ovu pozitivnu notu, treba imati to na umu i hvala vam svima na pažnju i na dolazak. Evo, završili smo 3. dan naše edukacije. Zahvaljujem se ponajviše doktoru Beneu. Neću ga hvaliti jer je pokazao ova 3 dana da je izrazito skroman i jednostavan čovjek, tako da ću ja tako mu se skromno i jednostavno obratiti. Vjerujem da mu se uši zajapore od silne hvale. Zahvaljujem se svima koji su ova 3 dana slušali uživo, online. Ovo zadnje što smo imali pitanja ljudi koji imaju svoje životno iskustvo, to je ono čemu se zapravo sve ovo skupa išlo i zbog čega, koji je smisao svega ovoga. Možda mi je žao što nismo više toga imali prilike čuti. Ja sam bio jedan od onih koji su nas 12 sesija cijelo vrijeme bili, ja i doktor. I ja ću osobno u svom životu i vjerujem drugi, ja ću ovu edukaciju, sigurno ću, pa mislim, prosvijetliti jedno 5-6 ljudi u svom životu oko autizma. I ono što mi ostaje kao nekakav osjećaj kroz cijelu tu priču, kad je doktor rekao da teoriju voli, a ja mislim da ima i problema u teoriji, recimo neurotipičnost kao pojam. Meni se to čini dosta izmišljen pojam, jer mislim, mi svi iz svakodnevnog života vidimo da ljudi nisu neurotipični, ne samo ljudi na spektru, nego svi ljudi. I ponekad se pitam zašto je uopće uspostavljena ta, a jednostavno jer se želi, ne znam, nekakav proizvod napraviti od nas ljudi, pa nas umjesiti, oblikovati od školstva, od posla, od medija, od kulture, budi onakav kakav, budi prosječan. A nekako mi se čini da osobe s autizmom se malo teže daju mjesiti i mogu zapravo biti uzor svima nama drugima. I zato bi na kraj citirao možda najpoznatijeg fikcionalnog autistu, doktora Spoka, Long live and prosper, ili na hrvatski sretno i beričetno s autizmom.